On the African year one. Okay. We believe in African spirit. So yes, him. Into the first, you know, we work to fool. Young Fanny Mefi. We work to fool. Baby, we work to fool, and a horn is a sour. Into a soon, or soon, ni pebi. Na okoye adie, a mawamu, baby, a sad year thing. Is seen, you know. And Catitanaka, young family, not yet the Abba. Not Yabba State Barrier. If you so woman, everything is so minus. Okay. Yeah, because one, see a baby, I don't know, say, Omako yet did that. If you're not to be a manakoye, I won't put man and quiet yet in so the more minus. Would you for so as a benza? You were or how at Rencham or mine and Yemen Kui, a brabo by a bassam. There's a simple for a more minor benefit and woman yet. I'm never winning at home. And into my Ghana, you one. Be a mira. So for Quasian Penny being a new system, a guy, need dross, echo Jinam, Independence Square saying, the fool now woman channel. Government more munyanen. And the penny for us, I want to say any man no social media. They should call the person and question the person. And but I say, who could some meeting someone, but Yaman. May that man will Independence Square will be a catastrophe and Cabra Puno. Say, you suffer be a lesson with Krumanamo. Omo Jimmy Ban, Ombako Peg may be I. You come one and be this year, you know, so for a woman couple continue to Safi. Any pata say a ye. Romoka a ye. Fulla. A well be giant tongue. No matter media you show. Any number 8. And my birthday to see you sing. You date of birth you say it's a full of nonsense. So no more you emergency London 90 million. And there is a problem. If one, it be a papa, crabby penny papa, or more can be toffing kuan no mudi, no more bed, see it, media, and a song compared to maybe yet. It's a song for a motion common. More from commission and qua master my crying hop, and tell penny for the same. Oh, when you're crying, not a crying in Timinia day, and the year or mining man. I was saying more about Edward so much is in was also in the Sabbath to the actually have a account. Said again, upload me to only first person. Ya won't say a big kind. I can never say now more at a ranch to my Ghana. The Boamah and a air chair or margin a woman same pinana air cost of Mubako. Yes, a Ghana for air chairs and the aquasy and this phone. Woman cleansing be a farmer woman party if you say, come here, say a baby and this baba power. Now as a woman, some no any woman a dear students, Yana and no more ya. And a title to Omane. I feel minor, sir, at to rent me at 2 years. My member Makuma, watch us off from you, any apple in Sia come on social woman. A day, and I was a young lady draw my meaning in a way, any and some year Ghana for air kind of charbine, and Mensa Aka warrior prophet, a woman chair were high and nobody didn't come to me. So, Bruno, come home, your man, a quabanafi, you come. From Wakwaba, just so by him. Papa Biaboko, You were not before that were my own temper. Kedenya Miasi. Odi for the nano at all Ghana, ma Ghana, and soon would say, ya, you so ya, and a couple woman in our crab room. A bit more actress at NDC pattern. There was a moon penny a year cleansing at the map pattern with a baby on the bar bemuno, as a near my aya at 2 woman, only south on the adjourn. Oh, many woman I drink. Say, oh, my, so be our baby and GD. And elbow. So to yes, now, say, BBC said yes, dear. As I say, almost a ground because I have to fool. And I have to fool, so I am Sadi, we crananka yam from me fee. Because of the Beffy is not to see a dear, a do how, and you win a better woman. On the African year one. Okay. We believe in African spirit. So yes, him. Into the first, you know, we work to fool young Fanny Mefi. Because baby, a woman, a honor, a summer, the one is Sassawa. And not to go cover to the crampona. Baby, the boy be true. No, be we at all. I feel be a drop of one of the flowers got to over there. No more fun because I'm from Baby. Okay. Because I want almost a sign a day. We do what to fool, baby, we are to fool, and a honor Sassawa. Into a soon, or soon, baby. Now, okay, ye at the Mawamo, baby, a sad year then. Is seen, I just was accident to me.
na baby accident see ye no foforo say si wo ho sasane wo ho nti wo pamanfo aye dan aka wo mo okay so yes nti obi wu a atofo wu a ye sunsuma de eyi wo kra na eyi sasane ye dan efi kwam ho na wansan yankofa wo bibi okay sanity nti NDC party na de omo no bibi ani we wose wo mo ye oh bibi ani wa so mo ye tase niema no mtutu ni ye so yes ye because no say oman enya wo gidie na wo de tumi ehye won sa oman mu ni nyina ehwe se obi abenya asumpi okay ani ahoto nti no ye mpenifo no se ye di tumi ni ma wo mo a mesre wo se ade twa se wo ma wo ye ne wo man no ho to wo mo no wo nye no man no nye dan ento wo so ti ase enye sa won se anu adi nkyere bi makono anu ani hira anu ani dome sabi odefo na ebi kire se ye defense minister Dr. Omane Boamah nanka wo ye obi a presidential race no nanka edane so se dachi bi obetina be ga na mampani na afi so ye mampani ba wa be ye one term the first 4 term odi 4 years ni wi awie enti na abi mo kire sa se wono ewo ho na Julius Debra wo ho se ebi nketia mo ho no ebeye akre ye enti sa tumi die na ekoso o party ni bi le bi yi fa so yi Dr. Defi ho oh mama tumi die ye fa ye ni kan empetum okay yeah tumi and not your tumi no so we pay tumi one you need to protect yourself Africa ha ne wo no we yesi obi a wo so ntakarache no ho yeshi so yes nti no ye didibia ma wo se wo sore na protect wo ba bia wugidie wo no na wugidie nsi upi wo ho se do obi ntimi nsore ntia okay sanity odefo ka bibi se bibi a adem asem ni si ye na ka wo se bia ye koye bibi e wo ho yeah se so mo ya mamre wo ho no because no ba bia nipa na ehye wo no no go sa de wo ye mfa mafie to de bia wudi musuo ba aye so wo ba wo ko wu a wawu ye mfa ni mafie wo ye so do wo na first ko akola wo da na wu ye mfa mafie but ne no ya to ye sa ni mani nyina to akone enu nti no man ni si apeni no enema bi wo ho no mo ani ho kwan se ojeje so okay edu ha obeba nti no se obi anko yesu suma de wo ze sisi ya asofo no ene malamfo bi ene akonfo bi amma sunsum juma tofom because no wo de aturo no hunhuna awuwe sunsum juma ntintinu obi prie babonti be ka bibi krampa ya njini adentia because de bia no de mo kansem de bia mo kansem ntino so sofo bi kadia ya de papa kompa ya mfa no serious na ade na ye den esi nti yenji sunsum ne ya manye den indi because ade a ye den nsaye no udi nsuo ya enyi yida ensana ne so de sanity eba ye hu se mampeni eye vigil night ne reflaying ema wo mo the flowers ekokototo Jubilee House de ma wo mo a efiri mu no yeso so candle when we no de ma ma fe ye state burial de amom se na wo kire se we kura nkatete na ka ye mfa mefi na ye de aba na ya ba be state burial no ebenya so bo mind so ebenya so mind so okay yeah because na one no see ebeyi bibi kwempa I don't know say o makoye de deda ebia no mapo bi ama na koye o mpo bi ma na koye ye de nsunso so be mo mind so odifo so asabenza ibu ya ohaw atorenchem o mind no nyeme nkoye ya bra bo be ye basa de esese mpenifo no ye mo mind benefit no wo mo nye na nyeme wi nyina keka ho oni nti no mind ga na ye hu ye ho ano okay so ti yasim nti no ade on them said the idea na ye obwini brichi kesie na abo wo man no so ti yasim nti no necessary omutu hu anamo na omba akwafa de na befie kura na ye won to obi kokwa yedim edi ni si ye asa brichi ni ye den abebo wo man no so ti yasim na ye wo science so wo ho obi obeti di na science ba bi science so yes ye obi wa no mo otimi di na sign e ba bi sign enti we na Omane na di na sign akọ sign kuro no ana na obi wo wiemhye ni ma na e sign bi wo ko sign e beti ma basa na wiemhye no fortu because wiemhye no so na ache so yes ye wiemhye ye wo se e moto wo to so ka ho
Oman Ghana no aban wa japade in CC aban ya japade hwepoku ase kwan anwone ne se so ti yase hwepoku ase kwan na ya basa te se ayi a obi a aduru akire no obini saa ni poku ase kwan aye den aye we nyina na di o hawo na pinisi amanfo efoso nyina ya buru aban ni nua no kasa keke benya aban yes because no one di yeso wona di tumi na ma nti o man ni si apene a ekọ onipa ya di tumi na ma ne so so ti yase sana ya neti odifo ade ba ko nso ayehu ye e wa to renche ne eto Oman Ghana mu eye emrante wa na ekofa body no ekọ bibiasem ni siye ekọ boa ye ma won de body ni fi ho ebaaye ye hu se egubotum kwa me no ko bi kasa se se ne asem ye sini ade ni pamu asa egubotum na anka ni kwan se eba public domain sa emrante na babonten abekasa se wo munte hwemfiri mpanifo no hoye ni misa se akwakoye atofuwo se ne wo kan na wo mu de omo sakọ keka de sasa be onipa bi aye sasa so ti yase onipa bi aye sasa de sasa be ye den e be du achi enti no wo sasa se wo kofa ade ni hye botom ne krampo no wo dwade sasa duro okay because ya atofuwo so mu dwade sasa duro e ma sasa because no ade na hye wasoa wo tiri so so ti yase e to dwade sasa duro nya se the problem be bre wo ya enti no e bi so trese okay ye hwe wo mu a efrim ya dodo na Omane Dr. Omane Boamah say wo ye Catholic ni mapa ye nwan Muslim fo na wo mu nso mu de kan esie wo mu kwade da wo mu trese wo mu so ye Muslims mapa wo maje wo mu sum no edi sa Bible says ye ji obi ba Kristo ma no aye bode fofo no madada ni nyina atwam nyema nyina ba ba ye fofo eti sa be ya Kristofo wo mu na Kristofo nso so agidie no wo sa ne ma no sa dro ne nyema na wo ka enya ade a atwam so ti yase enya di etwam ade bia na efiri ase no wo se Kristofo na ya na ye dan ya adwen eno na agrada ka say lack of knowledge my people perish perish so ti yase nyame so ye honhom nyame o ye spirit and we worship God through spirit so ti yase ye sum nyame wo sum ni kodemu and you know what is there say ye nyame dia ye tu ye sum ni amatokone okay so ti yase ye nyame di say fitete and ye see nipa e wo fom na de na eno na nsesan okay so ti yase na de na ya na Kristofo person mo sesa bibi wo nyame mu so we di atwam we di ayesin se me manu amanufu eno no ntwam just na no omunum omugusunum eno na de na ntwam but ti me mu no omugusunum eti bibi antwam ena Yesu Kristo so no wa mama me bibi amfirim obehye mu kena enti no eniyema bia na yeye no eyesunsu ade mama yemfa yesunsu niyema ndikan na du ahotoso abreye sanity odifo ye hwe kro na asem ne kosi so no ene biaye a asem no ekosi ye ebi kra a trese oman no afom ne dikan fisa nanka wo so mu dikan ko hu kromu ho hene na amamle bi wo ho a wo maye ansa na wo mu de wo maba ye nti se kromu ho hene na be ka hwe de we no kro na nkasa no de ne betima ye kro de betima de o sasa wo ho so de yazie we bi otofo bi no ne sasa wo ho ena me di bibi ye mfato se me ya buchire ba mu ba bia ya bo bi tu ye bo ni pa ko ni tu na afi bia be ko ne flower na busu for the flowers akogo ana mo fa go sa mampomu o no se ho ne kra no interprofo they believe in spirituality ye na sunya trenti no ye ngihwi ye nyeden eni ndi no ye brem abafo mo gisunsun ne ma ye den edi nti na dia de nsaye no udi nsu ye ni ye da wo asori o wo nko asori o wo yo sunsun o wo yo Kristo ni o wo ye hwan o wo ku ye wakoye ho ade ye de snap ka ho okay cha amamre de amamre so ti yasi amamre so de amamre sanity wo mu a suggest se yenye saafo ni na statue ensi biaye na asem ni si ye kwa yibiretu no ma na ekohwe kwa yibiretu ni wo statue wo fa wo ayi amasama kwa sana ka wo mu de ho na ye tourist attraction bi na ye say a generative scrap and am o mine no that motor forest ho eno so mu CC no mo de tourist attraction enye sa kwa yibiretu na ye kotutum
akwahwehwe se niyama onipa ne wawu akọ onsa mabiem yekoye omu statue yankoye omu statue wo nsa mabiem ya de ebe chene se yamabusuafo no ya akose o ma hwere wo mo dishi because obi wo hono ma ono ne ma ebusua bi edi ono ne ma okọ na busua nya bi edi nti o mo kwa enyi o mo kwan na ye nta busua na chene no mu nsu se koye omu statue esi koye breto no bi eni obekọ na de won ka ha kwa amanfo nko ni enwuro mu ho obi eni obekọ ntino abani sisi kana de ba koye statue o fa ni poku ase kwa woka busia beba busia bi se ba ko mu anala pitanala wono na busia no ka ho a enipa miensa na maame no asie ne ma miensa busumi enum ntem ni bedi ka ba ho ne abehwe na statue asema woka na the captain Muhammad esi ye no ewo de ntrobo ase no eno so the same thing yesi na bosa ma ne wu ye no so yatofu o man no ye statue de man okay no de man nti we no usu se sa statue no ti ba bi ko ye nwuru akura yesi ho na e ba ko tutu makwhwe eno munye ne statue ni nsi ayi jubilee house ho omunye nsi ho but so mo ko yesi se nwuru mu one de ye waste of money eno munye nsi jubilee house na nyen kai dum se omudo omu nkwa bo afore ma wo man Ghana because o man Ghana na so ma ho okay and akọwie o musin ti enyo mo state unsi jubilee house na nyen kai dum e ma na busua se o se nkrofo edu omo nkwa to ho e ma wo man Ghana sa odi fo afa yen hwe busua se ma na wo ken se na me di kan ye se ba ko wo mu no enuafo no ka ho enuafo miensa sa na ewu di e besi ma me ba ko betime sie ebu aye bi akọ so ti yase bi wa ye nome ebu wa bibi na ekoso wo fie o so fie bie ne nipa mienu ba ko miensa bi wu na se busuafo no so na mo hwe akiri enye possible sa etede bia na bibi na eye dan ekoso ewo busua ni enu nti na etetetete amanfo ye dan egu fam no so yes nti so mo ye dan omo pe sa de na ehwe because nti mi ama se afimu no na ebia enipa miensa ewu fie maame ba ko ye fu ma de no etede bia na bibi na ekoso ba ba ko mema mi yes so mo sorry na sa no di fo wo sorry se wo sorry e ko bi se pe ba bi afa so ti yase wo se ye nso honhom nyina nhwe de ebeje ye no ye mfa ti no wo ko bi se wo ba bi anya bone sanity na so bi ka se owo de damansanko owo de damansanko ba to owo bi wo hono mo a eye fucking owo so sorry no o hihim de aye koso to da bia na nye kwa so ti yase no si ano kwan because bi abon so no obi ku obi ye bi bo obi bia na wewu na de chi no wewu o se owo damansanko e ba beto te so pe ba bi fa anya bibia na de yesunsun sem oh anya bibia na de yesunsun sem anya ma bi wono na ye normal anya ma bi wo so na yesunsun bi na eye saade sa ebi me se hwehwemu no wo pesunsun sem wo kukum no ko nipa o ye no ko da wo ti na nse na sofu wo madan ya zan kwasampafo na ka wo ko no ho na ade me nnim wo beka cho se enim ebi ye normal me wo ba me wono mo ba be hwe ni mo na ye normal me cho se ye normal so the year okay adia yale ye hospital ye memo dia hospital I have a man for Boamah me hwehwem no yale no enye sunsun yale a mama the hospital enti no say ye sa ne ma na be ma ye sunsun gidie na ye wo man mu ha no enti ne wie peye na asofofo na wo bibi ne no obi enura sofo kwase mpani bi enyim seseniga ni dross ekogina independence square say efu na wo ma hye no government mo munyane no enti ye mpanifo no say ye wo ti say niema no ewo social media they should call the person and question the person e ba sa se nkura se sem gimi sem no beja wo ye ma no odi for bible say ye gini dia ye be ye niema kese ye che niema bi wo no mo enka say midi ntimi ko dia no ko ma maka abo me ebo wo be enu no e common sense so ti yase na mo ma ya dwen okay we say mo akoro mo adwen because I would join you pe aboni nim be gane ma me fu ewo a wo kwakwa konum enti anyema bi wo no mo enim enti yase aginya me dia na onipa wa hye ada na nso no ni anyane na bankom wo ya Lazarus wo ye Yesu Lazarus kwa wa anhye o me se Lazarus wa anya den wa anhye wo ni wo ye
enti enkrofo o mahia ebu a yehu ne nan yehu ne ti no wo ye de okunyane no me da na wo independence square ho bia kasofo no kada po no odi fo ne wani abre mani abre because ne mabu aya na ye tan eye shi omo mani pedidi asofofo atem enti wo ye sofo kromba wona ma na wo fede ade enimu ne nka so beye ne wo ke bisi wo chronim na no bisa ne se so no mpe benya nkwa na wo se agya wo na woni yes ena wo se ne hyenkom na no mpe nya nkwa wo hyenkom ne kasa okay eno no nyame ene ne kasa ono kura mpo no obisa se benya nkwa na wo se agya wo na woni enti wutimi gojire independence case mo mfafu ni ma me baba benyane no na me wo ho no maka me ma no nyane no me wie ye twa ne ma de keka du asra no se ye de sofu bi ye lesi wo krom ha no mo omo wo jimi ba no omba ko padwuma bi aye because edifu bibire mpadwuma ye am ensem keka ene nkwase asem nti no omo mpadwuma bi aye den aye Odifo yenhwe ne nam so ma Ghana ene yedi ho nkomo ya ato ye ne abesinu ye galamse ho nsemsem ya edi wo man ni nya eno nam so ama ya hwere Captain Mahama nam so ama ya hwere mema nwotwe galamse no ebi mo kyerese bebi adri de yen declare state of emergency emfa ma wo man se ato bia emu ye dentafe yen kra ne hwirihwiri na yen fa nso ano o galamse ni de tubi obi wono mo enyi entu nkoa na wo de ye galamse so ti yasi ene ye wo amam abai na mom paper so mo betimi aye den aye inja ya no mbe ye galamse de na ya na bi wa men chomase because abai na am enkrofo no krata so mo nye tuba ene galamse so nye man mu ha nkoa na bi ko abrochire nyina galamse wo awo mu to good ukoko divu anu mu nyina no omo ye mining eno so buwa o mine no emba wo mine nye sika ye den e de hwe ye niama so yase enti no ba bia o mine omo ye illegal na enye but the o mine na mani paper de so adan no na ma na krata so wonkoy enti okoya ko bekeke mugu ya so mu ye nye de ebi chese insuo na mpenifo no so ahwa ma insuo na sei no emutumi no so openi a wotene kuruma ba fa so woni ase kuru no mse de to no se so yase openi a wotene ase ma nkwalawe na nka na ebu na nka wefo no so ka ho bi okay sanity nti gala no mpenifo no nyina o ka ho e to that o nyina na sanity abra ye ba beto aba 2024 number ba kwa na edi ehimpa eye 8 na MPP fo so mba be break 8 no afa ko ye ballot ni wie na NDC fo na enya 8 se dane kudi NDC fo afa ema wom konya 8 aturenchemi esi ye na eye 8th month mu ene ye wo enipa ehwere wom kwa no wom ye 8 ti ebi chese sa number 8 no eye number boni bi a NDC fo de ye bibi ena atwa fo so wom boa ese wo we mami esan ni nam tede bia me ka che bi se bompaye bia metuku ade ato wo mu ye san ebi wo kompa na pai plane wo hu se no mo omo lande antimi ye so mo try 3 times so me lande na antimi ye e bo ane plane bi etu na wo ye emergency landing na there is a fault and as the wi mu ye so the nyina ne ba ko hye sunsun satem ne nsuo toto the wi mo yikutukuku ebia ne pilot no ohunu kwan mu ebi so ni problem bi aba plane nim ene o mu ntimi elante ene ko wi mu se bi ko to meti ma me bia no asem so o mo frɛ no e so mo fa car na hia wom ba o mo ko du ho no ma ntimi lante no mo tu akosi ba bi foforo no mo mutimu no na there is a problem eye helicopter no so ti yase enti no ye bibia ye de ba ko hye sunsun so ti yase won so man ya na nkasa no ye won krofo bi a BBC a no mo bi ka critical niema no mo bi aso niema so na ye niema but nye enti bia ni break ye san esan die ubetimi akonya accident ya enya honhom bia eyesan ene bi wono mo a ebia omo tu plane o man cheke enyema bia anye den anhwe
Okay. And a man cobasa because to follow us no more year by force landing and not being into Milan. The moment you said it means there is a problem. Odi from penny for me to one say helicopter na ekunya akunchia. Armed force for helicopter. Into 1 year helicopter in such a way say a bit me stand where the beer. Okay. And we are back. Near Tosum Yunu sa helicopter no na eni akra ne wo takrade. Inti anopano no de helicopter ni free takrade eba akra ebe fa wo mu. Inti helicopter etre free takrade aba. Na eye air force for helicopter na ya building in such a way say bit me stand where the beer situation bit me stand where the beer situation. She play no na say anya e ha gwa na tv America bitwe Kenya kure bi kotere na botumi na mu ya de yetere ya na yeti ano no bi so beti ano no bi so beti ano sometimes you weather even sometimes volcano see a flight into because I'm checking weather no so ewiem nye enti ne nya bi o betumi aye den atu yekro wankwa na BBC a yenya sofo a wo ka kokonteni tu safe ene pata ase ayi wo ka ayi fula ewe bi giant ton no ma betina media you show any number 8 and my birthday to see you sing the date of birth you say it's a full of nonsense. Okay. So yes here a bit me ambassador so far as a no emergency landing see you have a black box on a buy all me bo so mo bua dia so no emergency landing I didn't mean you need to be there is a problem. So yes, spirit ya go to you say no mo true say wom I enter. But so far as no more emergency landing ain't Minland, there is a problem. So yes, sanity. Into almost so I can say, a benny buy and near maybe a war yet the gold no one and I'm so much a see one more area gold no quine. And my woman to me, and almost to say, South fully been a tamper helicopter no my punya. I bet to be a balance. I gonna be a grand money with you to me. So it means you couldn't but my back to be a to whom we be and a corner question. So to Yasin, and to me, my banner, you couldn't be will be a to be sanity. Would you folk be saying you be a negotiation so about a state barrier no air cost and I hear me and Sabin and Michelle and so could any bar come back kind tribute to the man you couldn't. What I say or no banner sorry, so we could an panel in the Kunukasa or Fonso. Not on your fine. All of a sudden, sorry, not Shanian, but not on your fine. And no body could man and you so young fine young pie won't bompire obey okay and no your back. We all no more mammy or discerning spirit. Bibi Bessia who when you pay be only see the pie home. Okay. First, you know, not in Nipancasa. Yami at my baby, she natural audience. And you know, dream will be home. Will be who a dream is suit to the pet. One tenant up anyway. To know, see, and me body. See, and me body, the old dinner. See, and I may dream who pass on upon a dream will be home. When she and a left now. Ye home, ye communicating, and say, be better in your spirit, you can feel it. Say, I did be back to me. Me who ye me basa. Tell me, I'm only the Pacasa, na yen. So yes, send me the other says someone you cross. Yes, someone dear, a bed womb. So yes, but said the yana a binomo and the iron a French women, or penny women, or ayana in Chay. Opa my software back, software regia of a share and come share back open or share you. Had you see air cost. You know, friendly Biana, and you are so for me, and Papa Demo be our share. That's all you can remember when I know what talk to Mahama me humi, Mahama said that be humi, Mahama me humi. And it's disgusting. It's just for me as Mahama me humi. Yang. Woman by no money, and Mahama will tell me who wrote the Akrama. Simple answer. Uncle and two. I know. And Bibi Bessie, Missy Play a quashi wing. Mammy, ya are so and I. Oh, media, so. I would be a cat. I gave him a time were gonna force off when on the same. Or so for be ya, dear, in Yanaman and Guan you.
na we di dia be frem na we di dia be frem na we di dia be frem sabian yes ni bi wona de say the Bible say nya me nya bibi gese wada na di ache ne nko adi wada na di kire ne nko adifo na adifo ne bi ye papa ne bi so agimi so ti yase adifo no e bi ye papa kakra bi pe ne ye papa omo maka ne bi tofi nko anom di no ma be tie mu media ne so nko peduma bi nye enti ma bi fo no yaza no opa me say pray you kwati hwe yi e wodi obi ya ka fa ho e wodi obi ya ye fa ho say oyima ye kama ni kosi 2000 years and employee de omo ba bi nti ye ntwaso na busunya ne so so oya wono nye den enfi wonu kakra okay sanity odi for ne krakra e de na ne asi wo man Ghana ye fashion stream o man Ghana de ye fashion stream eno no we ne koma ye mpanifo no okay se o man no se opani bi etu kwan ya ye investigation na ye hwe ewiem bobre no eno so kanto so yes yep any mpanifo no se mu tu na mo bi na mo spiritual fathers a mo ju mo di a mo nko mo ho abisa sa na mo se na mi tu e kwan dem ana ma sofofo no mo mpa ye nya dan emam mpanifo no bebre o ma sofo no o disk di no mada e bi o mo furu bufu esi odwan bufuru so yes o mo nya ne ma ma wo mo enti no makote ahwe okay so yes enti no mo fanye sua de na se bibi o mu tu anamo bia o mo hwehwem o mu di play bi betu kwan a yesi play so ache aban ne ba on to foforo emma yosemi ya bumba kwa momato so on to foforo play na ache okay ade de cha ego o ka akora cha ego abuchire se o ka cha over age china umfa makurum wo de cost scraps enti no play na cha omo nkoto foforo so ti ase na wo no ye leaders omo wu sa na ebe hayen na one thing say ade a egbo wo man no omo hwe no omo nya omo baso a omo hwe no omo nya ne Ghana fo benefit ewo mo ho eni mo bebre wo ye man mu hanom a e twa nipa nsu mu twa nipa wo eno soso ne bia bo soso ne de sa niam ne ba okay ena amasama kwan no wo mo nya na ekuma manfo ekuma de hye nti asofo na mo hye nkomo no mo fa mo nkomo hye ne nko amasama kwan no ho enkyere mpanifo no se omo nya kwan no na ekwan ni ntimi nya dan enye yie ma oman ne ma no na obi ko ton ade kwa nya bibie dia wafaso last me nam kwan so de ka minute obi so ni asofo na mo ko dum panifo nanim a mo nka Ghana ha won kyerɛ no mu no mo twa pictures ni mu nyan saa de ye se mo de ye fraud mu nyan na ni shiram amen odi for ye da super ebusia ye ne warrior prophet na edi nkomo no mesre so beja wo comment e wo comment section ho dia ma me na afi mi subscriber tin so e too much gh ya kai so de be on be ka ho se ne be na upload ni tumpe only first person ya on sabidi kan ke be all the social media platforms okwa e too much gh o subscribe no like no share na wonu ya bi so e bi ahwe dark gold na me de so macro